Kaseng Reulum United Democratic Party UDP Riboy Kamtam ke Sning Circle kelamat jeng ia kebakrau banang telur hadian bau working president ubderu MDC Berim Gaseng ubadon kupar Sumer rengkat bagi nongkit kam ge bahak kemat lembat kispangut kinong kersaan gelarai ban mino dengan Gaseng haswak election MLA Hajar Arpulai. Ya kini gerai ban mino nagaseng UDP lesem agajing elang patba kabelalong ha ke Sning Auditorium. Haka bau badon kupar Sumer ku menong elam geseng ula shimru ikarai ban om ya aireng haka negi election MLA ke Banwan. Hendrai on aireng pat haka election MDC haka senam Hajar Arpusau. Hendrai ikarai bandai ajing kersyan ya giwe pat ki kertong negi kenhun om shimlapan bena. Habakran na gejingelang ban shimrai ban mino na keseng UDP ubadon kupar Sumer lembat kiwe kinong elam kilapan pau bakila shim genekarai ban mino na keseng riulum. Hadian bergeladap ai ke jingkersyan ke barigi posnem ke balong tang ke jingle bam sutnyo bat ke bambu ramlem dagi dong elam gi bahalor jong keseng kam tam halor ke jing bam sengap ne jing bambu ramru bat kesur jong kipat dong kersyan jong ka gilapan pauru bakladan ke jingkeren bak ke jing penbet ke basop sop hapdeng gi dong elam gi bahalor keseng kentup nado ke state level halor ke rai ban permena ya ke tiket benekon election MLA Hajar Arpulai ha Sning constituency. Hakaba lam da perkhat shwa ya no ban ai tiket rela shwa shu wei pat ukertong ubadang shpnya sok dang shen bat ubam don kano ke jing nok senyang ya keseng ne bat gi pat ba rela shumon ya udi ukertong tang namar kaspa ke udon nagaliang ubak don kupar Sumer ulapan pau ya kejing diau ke bakrau halor ke jinglong jingman hapok keseng UDP kamtam ke jing bam don jingkit kliat di ginong elam keseng lam da kenshu ya kejing syakri ju lembat kiwe ginong elam bah kamat kamtam jong kinong kersyan keseng kumta da ka jing snow diaw halor kini baro kinong elam ka Sning Circle larai ban mino na kini keseng bat kin sa shimekarai shano bakin ai ka jing kersyan ha kini election MLA ha kesnam Hajar Arpulai Sobha wan sosi nai berbor ya ngan sepek ya kini election MC Banwan tinga ngapan pula lana fi menju bangga baro sobha rakti ba nano matasni Kumunang elam juga Sning UDP, President Sning Circle, Working President juga district, pada di dekat juga Central Executive Committee. Ngapan penapa ima? Ahmad uji pres kepada bikin kerjaan. Bamrum tasni, mengabat kinok kerjaan juga bikin nokit juga parti Sning Circle. Nado mentasni ngilamino. Nak juga parti nomor sejauh, jaga AKA kebangan perkara. Kemudian, jujur kebarakti nomor. Kukadak lagi, apa yang ngaji burung, kumlokin burung jadi long, yang burung nomi kimat, mulai connection, association, buat ini ke parti yang burung, kim sengap, kumlo mungkin baru beri sedikit, lamu belum mata, lala yolong ulam, kimlah ban burung, kumlokin burung ini kinong kerja, kita ini ketin, perbawi, ngan seperti merapat, kayak nani semat nganiat, kumlo, nganom syok likti, ada dengan setahu kipun kilat. Yang sele kudo ban bandur ya kaniga ya kam gitu nga ban seglipat kinong yalam ke United Democratic Party UDP Sning Circle hakah nyu terik unai weng Hajar Arpuar kilami syakmat ban pensyai ba ka jimino jong MDC berem ubreiru u president berem jong keseng UDP haga ni kathan ubak dan kupar Sumer bagan don jeng kata ya kene keseng namar kadai tang ka jingmi jong u bat katto ka dengut Nrai kumbelas saki hilat patai kubor beragi sepangut kinong kitkam bat kinong kersyan keseng kelami kedai tang gejeng kam jong unu MDC berem. Ya kini gejeng pensyai kinong yalam ka UDP Sning Circle. Kila penpau syai bagani gejeng mi jong badon kupar Sumer lambat kikat tu kenengut kam ketak da lele ru ya keseng namar bakum keseng hi kadang scam ha bat kanang yai klan jaga bagi sengi shkubai pat bat gejeng kam beragi sepangut kila milang bat ubadon kupar Sumer kila ong bagalong kabam don nongrem satya. Kini kinong yalam kletu uru bahaga santrik unai weng ubah don kupar Sumer ula khot ke jingyalang na kebentai kitu kinong kersyan ki baju kersyan ya mentala bun snem hak election ki balalet haga bargi spangut ke lalet ban sengap kene ke jingyalang hendrai ka balapan kendit pat ya kini kinong kersyan jong keseng UDP ki baju kersyan ubah don kupar Sumer kalalong kumba ke yo todong besen bala syurai ban mino na keseng klam ke jing selok bapaka bat ki habala tip syai bagi ni kinong kersyan ki balet chakane kejingalang kidang ne bat scam hi bat keseng UDP Ikong Karluki bet ikong Ristila nong beri ke bedi ginong yalam jangka women's wing ke UDP Sning.
Kila pensyai memakiru kila lej bani syim benta ha kajingalang kabla khot du ba don kupar sumer ban sengap eke kebudan menong. Namar barosh kata kila ai kejingkershan kabarat ba yu ha ki election ki balalej. Bat Kim Shem ladon pat ikata kajingmut ban mi no nagaseng UDP. Hendrai ha bakila lej akan nagasngi akan kajingalang lapan bena ban ba uba don kupar sumer bat ki nong buat ki jong u baju kershan u baki ne mi no nagaseng UDP. Kila penpauru bakum kinong tray baginong kershan jong ba don kupar sumer nadu ki por ki balalej. Kidap na kajing sengkumen. Badang syan kilat patai kubor uba don kupar sumer ulapan bena bane tray lang bet bat keseng UDP. Wal ada unom yo tiket menekun ki election MLA Arhajar Arpulai. Hendrai ka balapan kendit pat eki kalong bagajing penbena jong u ban mino nak kene keseng rengkat bat ki sepangut kinong kershan. Syuk kinong yalam ke UDP Sning Circle kila pensyai bawat ki bahayeng bahasem jong ba don kupar sumeru ki belalej bandan bentalang ha negajing yalang kebelalong ha kasantrik nai wing. Kila penpau syai bagajing mi jong ba don kupar sumer kadai tang karai shimet jong u. Hendrai kum ki bahayeng idang ne bat ke UDP bat ken ai kajing kershan ke barat ba ikan keseng ha ka election MLA ka benong ha kesnam Arhajar Arpulai. Ibu ni balik mengintip ya tak ke ke bawah tahu ba don sumer don manong. Jadi ke bangila yo semua hang tu bon ki belayo semua hang tu ya kata ke jing bami hak jung ba don sumer bat kita kinong elam bahasa khamat. Nagalian ko jung ni don kanu ke bangin perkat namenta ke ke bawah ba don sumer udon. Ringi susim hang ni semua kayu UDP hi hadu menta kalong kumbalo midang ya teli kamdon kapai kapra tu badon sumeri kumba damshen nila deb jin yo u berlong biang kum u presiden jong ka Sning Circle pat hagu juga poro nila don kijing sutu jumut la aila u badon bandon kijing sutu jumut bat kini kandidat ku ba kuat ban pan tiket na ka UDP ba sunshine hakan ni meeting ru kabala dab banlong dak jing sutu jumut bat ka jing clay jung ba don apo ki media mangindon ka jing etrelang ada yo tiket manu manuru kam don ka jing apa ya pra rekum bolong hasan tre ba don ularai ban mi no nak parti nak yang ko jung hi ka UDP ni claim khang nim don jing sngo show ka jing mi jung ba bat ka ka ba hak tu basni kejing lakti jong ki priyo ki ban pin menjur menyemi lang mi badon re kamlong kumbalong re ke UDP hi gadang ni amenta inong tre gadang ni amenta ke bami hi na fisi jong ke UDP gede hitong badon bat iwe armut